jednom gradu, kraj hladne rijeke, baš me briga u kom. Gdje ulice zadnje u tmini se gube, stoji studentski dom. A u tome domu, na prvome spratu, vrata je jedan broj. Iza njih tamo, u sobici maloj, živi kolega moj. Šta tamo sve ima nabrojati redom, ne znam da li bih mogao, al čim tamo kročih, 3 kreveta vidjeh, a njih, brate, nekako mnogo. Čim tamo kročih, 3 kreveta vidjeh, a njih, brate, nekako mnogo. Odavde smjelo na ispit se ide, žilo i sa puno volje. Na povratku nekom ruka se pruži, a nekom bolan bit će bolje. I uvijek požalim kad moram nekud dalje od malog studentskog bratstva, al nikad ne odem, a da im ne upišem 10 iz drugarstva. 10 iz drugarstva. Pa da vidite, obično 2 put u mjesecu tog slavlja i te vike, kad stigne paket od neke majke sa durmitora ili iz Like. Il kad šibicu vuku, ko će noća spavat na promaji pokraj vrata. Ili kad se otkrije da svi su se zatreskali u onu maricu s 3. sprata. U onu maricu s 3. sprata. Ili kad pišu drugaru, kom ne smetaju više u vojci, nije na vrijeme godinu dao, i eno ga sada u vojsci. Odavde smjelo na ispit se ide, čilo i sad puno volje. Na povratku nekom ruka se pruži, a nekom čoče bit će bolje. I uvijek požalim kad moram nekud dalje od malog studentskog bratstva, al nikad ne odem, a da im ne upišem 10 iz drugarstva. 10 iz drugarstva. Uđeše u pjesmu moju na glavna vrata, al ne preko veze i poznanstva, jer svakom od njih propusnica bjež ona 10 iz drugarstva. Ona 10 iz drugarstva. Ona 10. U jednom gradu, kraj hladne rijeke, baš me briga u kom.